Uyu wa gatanu Israel yatangije igitero gikomeye yise Operation Rising Lion irasa ku murwa mukuru wa Iran Tehran no ku bigo bitunganya ingufu za kirimbuzi mu masaha make. Bamwe mu bayobozi bakomeye ba Iran barimo General Salami na General Bagheri barishwe. Abahanga ba siyansi b'abanya-Iran barimo na Dr. Freydun Abbasi na Professor Tehranshi nabo bahasize ubuzima. Byo bimaze kuba ibihe bikomeye mu karere kuva intambara ya Iran na Iraq yarangira. Ese bizasiga iki? Reka nze twinjire tureba iyi ntambara, iki gitero cyagabwe kuri uyu wa gatanu mu rukerera, uko cyagenze kigasiga cyangije ibintu bikomeye ku ruhande rwa Iran, kigasiga abakomeye mu gisirikare cya Iran bahasize ubuzima, ndetse Israel nayo ikaza kugabwaho ibitero bya drone zirenga 100 na Iran mu rwego rwo kwihorera nyine. Tugiye kuza byose tubyinjiremo turebe uruhare rwa Amerika na Trump muri iyi ntambara n'umutekano muke muri aka karere, turebe uko bimeze nyine. Kora subscribe dutangire. Guhaye ikaze, nitwa Daboy fit. Dutangire tureba uko igitero cyatangiye muri uru rukerera rwo kuwa gatanu, kuvuga ku isaha ya saa 11 za mu gitondo isaha ya Kigali. Mu mujyi wa Tehran humvikanye ibisasu bikomeye. Indege za Israel zo mu bwoko bwa F-35 zitangira kurasa ku bigo bya Iran bifitanye isano n'ingufu za kirimbuzi. Tel Aviv nayo yahise itangaza ibihe bidasanzwe, abaturage basabwa guhita bajya mu bwihisho. Ubutumwa bwatangiye koherezwa ku matelefone bagira bati mujye mu bwihisho, iraswa rishobora gukomeza. Iki gitero cyagabwe na Israel kuri Iran mu rukerera rwo kuri wa gatanu, ubwo abaturage bari basinziriye hagana saa 11 ku isaha ya Kigali nk'uko twabivuze. Iran iraraswa bayoberwa ikibarashe, kandi Iran yarashwe ibitero bikomeye. Ibya bitero birimbura bishwanyaguza byo mu bwoko bwa 35. Abaturage batangira gukwira imishwaro bakibaza ibibaye, batangira kwakira ubutumwa ku matelefoni yabo bubasaba kujya kwihisha ntihagire n'umwe usohoka mu nzu ye. Bakwibaza ngo ibi bitero byarashwe he, byangije iki? Niye sura byangije kuri Iran nyine? Reka nze tubyinjiremo. Israel yarashe ku bikorwa by'ingufu za kirimbuzi, ibigo bya gisirikare ndetse n'ibyicaro by'ingabo za IRGC, ni ukuvuga Minisiteri y'Ingabo, nk'uko wavuga RDF yo mu Rwanda. Ibigo birimo ikigo cyangwa se icyicaro gikuru cy'ingabo i Tehran, laboratwari z'ubushakashatsi n'inyubako zikomeye mu bya gisirikare. Ibi byose biri mu byo Israel yarashe igamije kwangiza. Israel si ibyo gusa yangije Atomic Energy Organization of Iran, ni ukuvuga ko ni ikigo gishinzwe ingufu za uranium zikomoka kuri atome nyine cya Iran, gikomeye cyane ku rwego rw'igihugu. Ibi byari ahantu hashobora kwihisha, hakaba hanahishwa ububiko cyangwa ubushakashatsi bugamije gukora ibisasu kirimbuzi Iran yajyaga ikora nyine. Kuvuga ko mu butasi bukomeye bw'abanya-Israel baje kumenya bino bigo ahantu byihishe, none babashije muri iki gitondo kuri wa gatanu kubirasaho, barabyangiza, barabirimbura. Ubu Iran iri mu kaga gakomeye n'igihombo kidasanzwe, aho babahombeje amamiliyari y'amadolari y'abanyamerika. Reka turebe abantu bakomeye mu gihugu cya Iran baguye muri ibi bitero bya Israel. Mu bapfuye harimo General Salami, umugaba mukuru wa IRGC, cya kigo cy'ingabo za Iran. Salami yafatwaga nk'umwe mu bagize uruhare rukomeye mu kohereza drone za Iran kurasa muri Israel umwaka ushize. Yanavuze ko Iran yiteguye intambara izo arizo zose kuba yazirwana ndetse ikazitsinda. Nyuma yo kurasa kuri Israel umwaka ushize, Israel mu kwihorera kuri uyu
wa gatanu mu gitondo nyine niwe bahereyeho bahitana. Undi ni Major General Bagheri, umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka. Yari icyerekezo cya politike y'intambara ya Irani, azwiho gufasha imitwe yitwaje intwaro mu karere kose. Uyu nawe ari mu bo Isiraheli yahitanye mu gitero cyayo gikomeye yagabye mu rukerera yise Operation Rising the Lion, cyangwa se operasiyo gukanguka kw'intare. Igitero cyari gihambaye Irani yabashije guterwaho na Isiraheli. Isiraheli yanishe Dr. Fredon Abbasi wahoze ayobora ikigo cy'ingufu kirimbuzi. Yigeze no kugabwaho igitero cy'ubwicanyi muri 2010, ariko akomeza akazi urupfu ararusimbuka. Gusa muri iki gitondo Abanya-Isiraheli abayuda baje ubuzima bwe babushyiraho akadomo. Ubu ngubu nawe yapfuye, ubuzima bwe bwibagiranye. Ibyo yabashije kugezaho Irani byari ibyo ngibyo. Uyu yavugwaga nk'umwe mu bantu bagerageza kurangiza intambara, ndetse uyu nguyu ni umwe mu barwanyaga gahunda ya Irani yo gukora ibisasu kirimbuzi, ya gahunda yabo ya Iranium. Uyu mudokiteri ari mu bayirwanyaga bifuza ko yarangizwa burundu. Uyu ni Profeseri Muhammad Mehdi Terashi, umuyobozi wa Islamic Azad University, nawe yapfuye. Uyu yari inararibonye mu by'ingufu, ndetse yari n'inshuti ya hafi y'ubutegetsi, kuko uyu yari umuhanga nyine bamwifashishaga mu gucura bya bitwaro byabo kirimbuzi bya Iranium. Ese Irani yo iraza gusubiza iki? Mu gusubiza, Irani yohereje drone zisaga 100 zigana muri Isiraheli. Isiraheli yatangaje ko iri kwitegura gushwanyaguza ibyo bitero byose. Ati ntitwitaye kuri izo drone n'ibitero bari bugerageze gukora mu rwego rwo kwihorera, byose turabizimya mu kanya gato. Umuyobozi w'igisirikare Isiraheli Brigadier General Efi Darflini yavuze ko iki ari igihe cya mbere Isiraheli isumbirijwe n'uburyo bukomeye bwa Irani bwo kwihimura. Ati turabizi neza baraguteganya uburyo bwo kwihorera, ariko natwe ntituryamye. Ibyo bitero byose tuzabishwanyaguza mu kanya nk'ako guhumbya. Ariko abarebereye intambara hafi bavuga ko iyi atari Isiraheli gusa, Amerika harimo akaboko kayo nayo. Gusa mu gusubiza, Perezida Trump yahamirije Fox News ko Amerika idafite uruhare muri ibi bitero, ariko ko nibiba ngombwa tuzatabara Isiraheli. Ayo ni amagambo ya Trump. Ibiganiro hagati ya Amerika na Irani byari biteganyijwe mu minsi 2 gusa, none ubu Irani iri mu kaga gakomeye, ndetse n'ibyo biganiro bari bafitanye biri mu kaga gakomeye. Isi yose iri kwibaza ko bishobora kutazaba nyine kubera iki gitero Irani yagabweho na Isiraheli, kandi Isiraheli bivugwa ko ifashwa na Amerika, ndetse bigoye kumenya niba ibi biganiro bizakomeza. Gusa hari bimwe abantu bakwiye kwitega, ibintu bishobora kugenda mu nzira 3 z'ingenzi. Ibi bintu 3 nibyo abantu bashobora kwitega. Kwaguka kw'intambara, icyo kintu cya mbere umuntu wese agomba kwitega bitewe n'iki gitero nyine Isiraheli yagabye kuri Irani. Hari impungenge ko imitwe yitwaje intwaro yo muri Iraq, Syria cyangwa Hezbollah muri Lebanon ishobora kwinjira mu rugamba igatera Isiraheli, kuko abangaba ni abahezanguni ba Isilamu bafite imyemerere imwe n'abanya-Irani, ndetse ko Irani ishinzwa kujya ibaha intwaro za kirimbuzi bifashisha. Ibi ngibi bikazatuma intambara yaguka cyane igakwira mu karere. Icya kabiri isi igomba kwitega kw'intambara ni ukwitabaza ibihangange nyine bisanzwe bifasha ibi bihugu, haba ku ruhande rwa Isiraheli ndetse na Irani. Amerika, Uburusiya, Ubufaransa n'Ubushinwa bashobora gutangira gusaba impande zombi guhagarika imirwano, ariko nabyo ntibyizewe neza gutanga umusaruro mu buryo bwihuse. Tuvuga ko bashobora gutanga koko inama, ariko ntizigire icyo zihindura, intambara n'urugamba bigakomeza kujya mbere. Ikindi kintu cya gatatu dushobora kwitega ni ihinduka ry'imiyoborere muri Irani.
kubera ko urupfu rwa Salami na Bagheri rushobora gutuma imiyoborere y'ingabo za Irani isubira inyuma, bigatuma havuka ubushyamirane bundi hagati y'abasigaye ku buyobozi. Kuvuga ko Isiraheli isa nkaho yarashe mu cyico, ko yafashe abari inkingi za mwamba mu gisirikare cya Irani ikaba ari bihitana ku ntangiriro. Ibi nyine bizatuma igisirikare gisigara ari nkaho nta muyobozi gifite utegura urugamba neza, basubira inyuma, biteza umwiryane mu basigaye bose. Abaturage bo mu karere bagomba kwitwararika. Urugendo rwo mu ndege rwahagaze, ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bishobora kuzamuka, n'umutekano ushobora guhungabana mu karere kose ka Middle East, ni ukuvuga hariya mu burasirazuba bwo hagati. Intambara n'iki gitero Isiraheli yagabye kuri Irani gikomeje kuvugisha benshi ku isi yose. Ubu niyo nkuru igezweho, ariko se wowe urabibona ute? Murakoze gukurikira iyi nkuru yihariye, kora subscribe kuri uru rubuga kugira ngo ukomeze ubone amakuru y'ingenzi ku gihe. Sangiza iyi video ku bandi maze utange igitekerezo cyawe. Ese iyi ntambara izaguka ikagera ku isi yose, cyangwa hari icyizere cy'amahoro? Uratubwira uko ubyumva muri comment. Ndagushimiye cyane njye wagushakashakiye aya makuru nkayakugezaho. Nitwa Daboy, ndabashimiye.